Društvo za reosiguranje Dunav Re osnovano je davne 1977. godine. I evo već punih 47 godina uspešno posluje na međunarodnom tržištu osiguranja. Posluje kao povezano lice kompanije Dunav osiguranje. Tokom 4,5 decenije društvo se susretalo sa raznim izazovima. Međutim, koliko god se prilike činile teškim, društvo je nalazilo načina da probleme reši, da prepreke prevaziđe i da svuda svoju zemlju sa ponosom predstavi. Tokom poslednjih 10 godina, koliko se nalazim na poziciji predsednika izvršnog odbora društva, društvo je zabeležilo rekordne rezultate, kako u smislu premije, tako i u smislu profita i u smislu kapitala. Uspelo je da svoj kapital uveća za čak 3,5 puta. Danas je Dunav Re lider na tržištu reosiguranja Republike Srbije, zauzima visoko 3. mesto u regionu i predstavlja finansijski sigurnog i stabilnog partnera ocenjenog ocenom B+, 3B- sa pozitivnim izgledima od strane rating agencije AM Best. Ujedno, Dunav Re je jedina finansijska institucija u Republici Srbiji koja posjeduje međunarodni kreditni rating. Pozicija lidera i predsednika uprave nije laka, zahteva mnogo ulaganja, mnogo znanja, mnogo strpljenja i dosta socijalnih veština. Možda su socijalne veštine jedna od najvažnijih osobina koje lider mora da posjeduje, pre svega jer je uloga lidera da organizuje ljude, da ih motiviše, da stvori jake timove i da zajedno sa svojim timovima stremi ka ostvarenju ciljeva. Predsednik sam i udruženja Source Akademija, koje je osnovano sa ciljem da pruži edukaciju iz oblasti osiguranja. Ova pozicija je sigurno kruna mog dosadašnjeg rada. Source Akademija organizovaće edukaciju na jedan jedinstven i inovativan način. Okupljaće ljude iz celog sveta, profesionalce, stručnjake i amatere u cilju razmene njihovih znanja, usavršavanja znanja i stvaranja novih prijateljstava. Takođe i odgovornost prema društvenoj zajednici je ono čemu naša akademija teži. Edukacija i usavršavanje su, pored ostalih bitnih osobina koje žene lideri moraju da posjeduju, kao što su hrabrost, izdržljivost, znatiželja, takođe bitni faktori vezani za uspeh jednog lidera. Nažalost, prečesto smo svedoci kako su žene lideri izložene pritiscima u smislu da svoj uspeh moraju da sakriju, da moraju često da se povuku, da svoje kvalitete moraju da prikažu na neki drugačiji način, a sve to u cilju da bi bile prihvaćene u muškom poslovnom svetu. Ja ne smatram da je ovakva vrsta skromnosti prijatelj autentičnog liderstva. Smatram da žene trebaju da budu hrabre, da mogu da kažu sebi hvala kad god to požele, da moraju da naprave balans između privatnog i poslovnog života, jer je samo zadovoljna žena uspešna žena lider.